Dobro večer i lijep pozdrav od Rijada Jamakovića, dobrodošli na stazu Paul Ricard, dobrodošli na veliku nagradu Francuske, dobrodošli u oblast La Castellet. Evo nas večeras, vozimo se u jednoj od najljepših država ili evo da kažem i najljepših staza u okviru Formule 1. Večeras vozimo stazu Paul Ricard, večeras 20 vozača. Dužina kruga na ovoj stazi iznosi 5842 metra, imamo dvije DRS zone, imamo u jednom krugu 17 zavoja, evo zaista onako jedna od zahtjevnih staza, možemo reći zahtjevni za vozače u pogledu odabira pneumatika ili potrošnje pneumatika. Evo još jednom 20 prividna pol pozicija, slijedi Igi Bošković, Igi Radberi, Jimba se retirovao, vjerovatno tako je, idemo Freza, idemo barem 11. pozicija pa da idemo dalje, 1.31, nažalost Freza nam dolazi na 15. poziciju, da vidimo Igija sektor 3, evo tamo smo tu u ovom sada 14. i 15. zavoju. Kein Stress ide lagano u no stres i retirava se. U boksu da vidimo mi sektor 3 za Igija, da li može to biti pol pozicija, 1.36.28, nije mogao skinuti luku, da vidimo imamo softa vrlo onako blizu svog tog najboljeg postavljenog vremena. Da vidimo može li softa odraditi bolje, da li za sada bi to bilo opet 6. pozicija. Hajmo softa da izvučeš, da budeš onako momački tvrdo, da izvučeš taj krug, taj posljednji sektor, da vidimo šta nam može softa ponuditi ovi par zadnjih zavoja i ovaj startni ciljni pravac koji će proći sada. Da vidimo vrijeme 1.38.35 softa, 6. vrijeme. Da imamo Miksa Zizu završene kvalifikacije, evo ostali su pojedini vozači, da vidimo Miksa Zizu ulazak, da vidimo može li popraviti vrijeme 1.31.07 Miksa Zizu, 7. vrijeme ovih kvalifikacija. Old Enemy, dvije Alpine onako vuku s jedna za drugom, 1.38.67 Old Enemy, New Enemy, 7. pozicija, odlična vrijeme, evo iskoristile su onako timski, Old Enemy je iskoristio timskog kolegu i vjerujem dobio određeni par desetinki ili stotinki više i da koji je uspio onako krunisati i doći do pozicije broj 7. Mi smo završili kvalifikacije, mi smo s ovim jedan korak bliže u utrci. Luka Obućina je za sada na prvoj poziciji i nadamo se da će biti ovako i u utrci. Evo navijamo nekako za Luku Obućinu da bude otprilike oni. Poštovani gledalci, vežite se i poljećemo, čeka nas sat i nešto utrkivanja, da vidimo, krenuo je velika nagrada Francuske, Ferrari tamo odlično kreće, Bošković pada za 1. poziciju, Gandra se probija 2, Filip Vuković također 3 pozicije, da vidimo ovaj prvi zavoj, Ferrari dosta široko ide, da li će doći do nekog kontakta, za sada ne dolazi, dosta široko ide Alfa Tauri, evo odlično bez nekih kontakata, vidite i Drunija 5 pozicija, odličan start Drunija, pokazuje Druni zašto je u vrhu, pokazuje Druni ono najbolje svoje što može pokazati u ovom trenutku. Sada tamo reklame proljeću s lijeve strane, da vidimo Igi i Obućina, za sada nemamo neku poziciju borbu za prvu poziciju žute zastave smo vidjeli na trenutak, eno još vidimo redare kako maše, ali evo imamo i zeleno svjetlo, mislim da se sve očistilo, 14 pozicija, nažalost Emin je pao, evo Miksa Zizu 10 pozicija, mislim da se desio neki kontakt između njih dvojice, evo Drunija u napadu ili u mjenjaču ovoga McLarena, da li će nešto Druni sada uspjeti uraditi, da li će pokušati, vidjet ćemo u naredni par zavoja, ili će čekati DRS, također ćemo saznati. Ja mislim da onako vozači sada trebaju biti skoncentrisani, smireni, da odrade ovi par krugova
zagriju gume, pogotovo ovi vozači koji su na hardu, evo Drunije na hardu, evo zaista pretpostavljam jedna dobra taktika ukoliko se održi ovdje gdje je, Softa je napredovao jednu poziciju, Softa nije više tako mek. U broj 12 Bošković je tik uz njega, Williams ovaj zaista diše za vratom, Čeko ili Freza, da vidimo ovdje ovaj 10. zavoj, evo i borba tamo izgurava. Vjerujem tamo da je Matija bio pod pritiskom od Rijada, evo nažalost mislim da je došlo do izgurivanja, da vidimo Bošković i dalje ovdje u mjenjaču, Rijad također u mjenjaču, pratimo i ostale vremenski 9, Softa postavlja najbrže vrijeme ove utrke, drugi krug, treći krug od 27, imat ćemo u sljedećem krugu i DRS Softa. Da li je Softa ovdje pogriješio? Nažalost da. Nažalost da, nakon sjajnog starta i nakon svega Softa dolazi ovdje, pravi grešku i pada na poziciju broj 11, evo imao je Softa priliku, možda će se i vratiti, ali evo bio je pri vrhu dosta, evo vidjeli ste sada kod Boškovića dosta korekcije, Volano pokušava da u ovom zavoju, 5., 6., 7. zavoju, evo 7. Mistral, izlazak na ovaj pravac, evo otvaranje DRS zone, da vidimo dole promjenu, Radošević, daleko Radošević, 17. pozicija, za sada gubi poziciju od Miksa Zizu, da vidimo dalje borba neka koja bi mogla doći uskoro, nema, malo smo sada sa donjim dio poredka onako, vraća Matej tu poziciju, vraća se Alfica na poziciju broj 9, evo odlično od Mateja odbranio je, ali sada diše mu za vratom, krci ponovo, tu je i Softa, pogledajte samo koliko je to, kakva je to blizina, 10. zavoj, ko će biti bolji ovdje na izlazu, za sada Softa koristi malo širi ulaz i izlaz iz ovoga i prelazi na tu 10. poziciju, 4 mjesta je sada u minusu, Softa krci, pada na 11. poziciju, evo uskoro borba između, vjerujem će biti između Softe i Mateja, dole neki poredak, Rijad za sada je u DRS zoni jedini vozač, evo Jemen sada da vidimo Krcija i Softu, Softa koristi DRS, Matej nema gore, gledamo i Filipa Vukovića i Gandru, idemo mi malo da vidimo, vjerujem da su oni na startno na ovome pravcu, još malo, evo ga 5. zavoj, 5., 6. i 7. zavoj, izlazak iz Mistrala, da vidimo ko će imati bolji izlaz ovdje, za sada širije malo ide Gandra, borba pozicija broj 1, Luka Obućina se evo već 6 krugova ne da. Ne da Obućina, stegao je obruč Obućina oko Paul Ricard staze, ne da jednostavno da prođe Gandra, žuta zastavica, sektor 2, da vidimo žuta zastavica, bilo je to u zavoju 6, raščistilo se, imamo i zelenu zastavicu, odmah poslije toga Gandra nije uspio. Gandra nije uspio ovdje, što bi moglo značiti da Luka Obućina onako ima jedan setup koji je niži da kažem, i omogućava Luki Obućin da ima istu brzinu kao i Gandra sa DRS-om, Druni također i Filip Vuković, evo pozicija 4 i 5 nakon greške Softe koji je bio na 11. poziciji, evo Softe na 10. poziciji, a Softa sada blizu ovdje, vratit ćemo se mi gore grešci, evo sada vidjeli smo Gandru, dobio je sigurno warning ovdje, evo vidite putanje Gandrine, Luke Obućine, nešto uža putanja Luke Obućine u ovom 6. zavoju, a šira Gandrina, da li može sada Gandra iskoristiti ovaj slipstream, za sada ne može, ne mogu da vjerujem kako samo Luka Obućina ovo kontrolše, da vidimo dole Drunija i Filipa Vukovića, ništa se ne mijenja, Igi Radberi mislim da ovdje ima jednu dobru šansu da dođe do podijuma večeras. Nažalost, evo, razočarenje i moje i nekih gledalaca, ali mi nastavljamo dalje. Gandra, drugi vozač Ferrarija, Luka Obućina, Aston Martin, zavoj broj 8, zavoj broj, pardon, 8, ide Gandra, ide za prvu poziciju s lijeve strane, sada Luka Obućina je morao popustiti ovdje, nažalost, da li će Luka Obućina moći sada izdržati
priključak za Gandrom, vidjet ćemo da li su gume onako učinile svoje, izgleda da nisu, tu je Gandra u mjenjaču, možda je bila neka onako greška, evo Igija i Drunija, Druni dolazi na tu poziciju broj 3, prestigao je na toj drugoj DRS zoni, Igija voza. Jeste da jede ova staza gume, prvi potez povlače Gandra i Luka Obućina u istom krugu, Aston Martin i vozač Ferrarija, da vidimo mi ovdje borbu za prvu poziciju, koliko će moći izdržati i Druni i Igi. Na ovim pneumaticima radi se o vozačima koji su počeli utrku na hardu, negdje oko 15 krugova tu mogu, evo vidimo i Gandra i gdje izlazi Gandra i Luka Obućina, čak na 13. i 14. poziciju. Za njih je bitno da što prije prođu ovdje ovu gužvu i da napreduju, jer u protivnom imat će problema sa pozicijama. Pustio momke, nek se bore. Zaista ovdje jedino što se ne bi svidjelo to Gandri, jer ne bi mogao koristiti ovaj DRS i teško će biti sada Luki Obućini da prođe, teško će biti. Rijad ne posustaje, ide Ferrari s lijeve strane, da li će i Aston Martin odmah iza, da, tako je. Da li ćemo imati neki kontakt, nećemo, sada je tek Rijad onako usporio i pustio Luku Obućinu, ali nije. U jednom trenutku mi se učinilo Luka Obućina ostaje, izgleda da je Luka Obućina usporio da ne dođe do kontakta i jednostavno sada pogledajte gap između Luke Obućine i Gandre, iznosi sekundu i nešto. Evo, Emil sada pravi uslugu Gandri na taj način što zadržava Luku Obućinu. Pogledajte samo koliko uže ulazi Luka Obućina u ove zavoje dok ide malo šire Rijad. Zonu za sada ne može, a Miksa Zizu Bošković, da vidimo ovu borbu na ovom DRS pravcu. Ono što je dobro za Miksa Zizu je ta baterija koja svijetli pozadi ovog Williamsa, sektor 3, žuta zastava. Da li imamo sigurnosno vozilo? Da. Evo noći, evo ludila, izlazi mjesec, izlazi i sigurnosno vozilo sada na stazu, 15. krug od 27, sve strategije koje su imali vozači koji su ušli na mediumu i odabrali hard, sada padaju u vodu jer tipa Drunija, Igija je perfektan moment da uđu u boks, zamijene, uzmu hard i izađu, zamijene hard, izađe na medium komponentu, što vjerujem da će i uraditi. Evo momčadi u Mercedesu spremni, medium komponenta, Igi također medium komponenta, soft komponenta za Igija, zaista, medium komponenta, učinilo mi se u jednom trenutku da je Igi odabrao soft komponentu, da vidimo Jimba također, evo, vjerujem da će Haas mehančari odraditi to najbolje, medium komponenta također, svi sada ulaze u boks. Evo dobitnik nekako onoga, dobitnik svega ovoga su vozači koji su krenuli na hardu, izdržali ti 15 krugova i evo dočekali svojih 5 minuta, dočekali ovih 15 krugova, sada će iskoristili su ovo sigurnosno vozilo, sada su na mediumu, to su vozači, da vidimo sljedeći, bit će teško ovdje vozačima koji su na hardu, koji imaju restart poslije sigurnosnog vozila. Evo rekao sam da ova staza ima onako prosjeku dva sigurnosna vozila, ulazak u pit lane je dužine, izlazak je dužine kilometar, treba vam neke od 20 plus sekundi za obavljanje pita. Krenuo je Druni, krenuo je Igi, krenuli su svi, da vidimo, sada je malo Igi tu zaspao je cijeli svijet, da vidimo da li može doći do nekog prestizanja u ovom prvom zavoju. Za sada ne može. Luka Obućina i Gandra tu na 6. i 7. poziciji. Kako stvari stoje, Filip Vuković gubi dosta poena. Evo Jimba je gore, pozicija broj 4. Evo Kain Štres i Emin, evo jedne kolone onako koja je blizu, Emin 0-300 kao i Kain Štres. Lazar, ne daj se Lazare. Lazar Marinković, Miksa P1, vidjet ćemo šta može biti. Sada Filip Vuković i Zorić Matija ovdje. Filip Vuković ide pozicija broj 13, Matija je pogriješio. Old Enemy,
Ovdje imamo borbu između Gandre i Miksa Zizu, borba za tu 5. poziciju. Prošao je Miksa Zizu, napredao jednu poziciju, sada će biti teško Miksa Zizu da se odbrani, da vidimo Miksa Zizu, odbranit će se Miksa Zizu, ali će biti Gandri teško da se ovo odbrani. Evo Old Enemy, da li će uspjeti, umalo kontakt ovdje, izbjegao je Old Enemy, sada katastrofu gdje je mogao uništiti utrku sebi i Gandri. Sekunde su DRS, ali može Iggy. Da li može Iggy? Nikad bliže Iggy. Predposljednji krug razbija Slipstream. Druni Iggy, zavoj broj 8, zavoj broj 9 Montreal. Približio se dosta. Da li ćemo očekivati napad? Upalio je bateriju, gasio, upalio. Troši bateriju. Jedino što može iskoristiti je sada da se približi, da ostane unutar 0.300, ne zanima nas ni žuta zastava, ne zanima nas ništa Williams, ništa nas ne zanima, zanima nas za sada borba za poziciju broj 1, zanima nas isto Miksa Zizu koji je blizu, Luka Obućina nas zanima, Softa je dosta napredovo, znamo da je u jednom trenutku bio zadnji 20. evo ga na 11. poziciji, Matija se retirovao, logično. Iggy Radberry nikad bliže. Da li možemo očekivati napad Iggyja u zavoj broj 1? Bošković, rekao sam da je daleko, ali evo Bošković je tu bio u jednom trenutku 2 sekunde. Idemo Iggy, idemo, pokaži da Red Bull može i na ovoj stazi doći do pobjede, da može biti tvoja kruna za veliku nagradu Francuske, možda i posljednji put u posljednjoj sezoni Formule 1 na ovoj stazi, da vidimo da li može Iggy uraditi ono što nije uradio do sad. Daleko još uvijek, daleko, mora paziti na Boškovića, mora paziti da pogriješi. Evo Iggyja, da vidimo kako to izgleda. Daleko, Emi dobiva još 3 sekunde. Dole Miksa Zizu se bori i odmah ćemo prijeći na Miksa Zizu da vidimo da li može uslijediti napad, da li će biti neki dive bomb. 27. krug, od 27 posljednji krug. Emin se retirovao, Miksa Zizu ne uspijeva. Vidjet ćemo konačan poredak. Mi ispraćujemo pobjednika, najvjerovatnije ima još 6 zavoja otprilike do kraja utrke. Pobjednik velike nagrade Francuske, pobjednik na Paul Ricard stazi, veliko razočarenje, ali opet Neca Miksa Zizu je bio daleko pao. Da nije bio dole u dnu poredka, bila bi ovo večeras njegova noć. Iggy Radberry je pokušao ovdje s unutrašnje strane, nije uspio, greška Iggyja, da li će Bošković iskoristiti? Neće, Druni ostaje. Pobjednik Paul Ricard na stazi večeras, Iggy je drugi, Jimba treći, Bošković pada, Miksa Zizu je četvrti, Luka Obućina peti, Bošković šesti, Gandra sedmi, Old Enemy 8. Evo Rijada na 9. poziciji, mijenjat će se ovaj poredak sigurno zbog kazni. Softa 9. pozicija, odlično kako je bilo, Krci, Rijad, zatim Freza kao 12.